wake na nundu wa uwi wake ila wokie ba akaunti ya Makueni mbunge ni akaunti ya Makueni yego nie yaile kumumnenga kibila kiba iba andu ndugesa kuona uba ni na ngumba u andu mama bende ni undu mukwigwa na kwa no gwengwigwa nundu yu umweshimiwa ninye na keba no mweka akamba kutukethia tikamba kuigwa wasia wa mheshimiwa Jonathan Kimongo. Mheshimiwa, karibu sana. Asante. Mwethukisia nina ukethia isitora kwa nuwe Jonathan Kimongo, MCA wa Kumakuya the awatho the amabende. We mheshimiwa watia kwimbwa no zimwe tosenga na guma ba kambo guma ba makindu kutheya actually you kwatema kwete kumbia lugo kwete kuma kutimbwa yu mabende ni watiata mabende ne kusema mbua yambe yaku tepika ku kwimbwa yute unena ne kusema andu magu ni mabinde jenesa mawiti. Karibu sana. Asante. Mheshimiwa andu mama binde ni manako sakuye na natata kusisi manako sakuye isakuwa yake ele. Mheshimiwa andu mama binde ni cho ikimbithe kithetwe kichau nigenda wese kwithia ni makusakwa ingi na ni manaciokie mausakwa ingi nawe usakwitwa na chama kiba. Ni sakwitwa ya kele yambe na sakwitwa 2017 to 2022 na chama cha muungano. Na kuma 2022 biki ya yuna chama cha muungano. Nasi ndia sende kuondo otoni wako akana kuondo wasio wako na mabide ni mambo ni manza kwa ya kele. Lakini no nasi ni wese ngaindale yakwe ba mse niwa na ukanewa kwitha we muike kundu ni munini ngaindale okwo interest no munene dilana sakuiwe andu mama bende ni manda basi ya osiendo makambia na andu ese mabende nditunga mundu makambia kwata cha makambia nganya sakuiwe ya tamu mwe na avi asa kuongeza kwa kalamu tamu mwe na avi makadali ya bakebo bikalanda tu. Yes. Yuba kada membea yunaku no miaka 5 no tionoka. Lakini akwethe ni nese ndine wango yako. Kana ethewa nundu Biblia yetu ya utongo uma kwa ngai. Ethewa ni go utongo uma kwa ngai. Na ngai no thia na ngo ciandu. Nine singindale yako na yakibela kingi. Nundu na kwa andu na masavite na weke kubonte. Yes. Na masavu na ina wako bonte. Yes. No kethia nine yumeke. Na bati kindu nae kwa vitanu na moya kwa ndo mama bende. Kwa ukethia otondu ula mutume wa Biblia ni ila weiwe no kukwe wa bindukie ukutane na kailangai. Akwana ugo ne angai wone wesa ni masako wake belanike. Na makathi utabe ya endo ala mama sakwete. Ni wesa ni masako wake belanike. Na maka apyu ukethia mate in touch na ando mama sakwete. Na wesa ni masako wake belanike. Na market week ando neno ukethia na maibula na mwene ndo wa kawaida. Lakini kiu ndia aika. Ni kitumi cha ukituma utanenga kwende ya kusafa andwa na mwandu na mwethe na mume na mwiki na kwa nimekuona oma linka dina atongo yalangi maoketina nimekuona peo na waliuko napenda kibakukani kwa uwethia uyaipinya kuonenga kibela ingi. Asante mheshimiwa andu ama mabindini nimethiwe na imani na ku yake ele ilama na utungi ya kibila ki katika mbunge ya kaunti ya Makueni nuna nengiwe kwithiwa utongo esenzama yiba utongo esenzama leta wa kwa Kizungu County Public Investments and Accounts ini nzama ilo siasi utumiku wa mbesa sia mwenende na masabu ma mbesa sia mwenende muthikisa ni wewe kana ni we chairman wanzama ya kusisia utumiku wa mbesa sia mwenende na nzama ya wiki wa masabu sia mwenende yunenda kwamba wambe kumana ulani na ngeba ni wewe yukuno atiku getina weshi kwa katwa ambe kusioka ba kwa guma bendeni silanga watho wake wiba we silanga osi watho wake kukakubikia yu ubikite ba na we mheshimiwa wa sisi silanga yu watho wake we utongo ine silanga yu ila withela we unengete majukumu mabwa hata kula kwa andu mama bendeni makata etekata ni usilango watu wake part nene ndene wa ward ya kwa mabendeni
radio ne wa utele according to unduma contractor anenge to ebina wa utele mo Kele na oka extend one wa itumi na last week PS no na ko and then got a brief as Silangos we at 92%. Na ne go ne ba songa ta mo no like tell it or you no ne okota with our apartment na contract no na ite no komina in itina wa methanol that me go that it ended ko wo you prepared almost around that 25 and 20 per band amino okota you amino okota sendula ni COT a iti alete IT emi number mai wala ndatu mwako ni kana manenge usilanga ibinda ya useto ni kana mbuga ya mwaiwa 10 silango soto no likakibu ni kana ke president abingwe kana commission mwaiwa 14 mwaka ni asante mwandu mama bendene Nundu nese we bakube na silango andu mama bendene na okwo kubi andu mama kuweni tikate takata benefits ya silanga one mpinke imwesi ya unindi kuthukumiwa na ingesi koko naturally elanguma ni naturally ni kana ona tukale akweka ndo silanga no yakwa in faces ina neno ni office yambe ona face isu ya kele ya kabatu na kana ikale ya kuthukuma already tuile kwa benefit ya silanga unundu wali okuanze wese ike mass nene akiwo ibeda ya tuma na bandu bamwe yes so we there ila yetu conventional rainfall nika tubike amono na inge ne kwamba nundu wa ikiwo kuda kitumene bandu kinge definitely ne kwamba ya water levels kede ando boyito kwenza oyu tukapikwa kiwo at around 200 meters kede aweta at 100 meters nitio kwa yekiwu na nano ndo wenzi yetene whether cubic meter itano with time ukona yambe yakwamba yuko cubic meter siyolo wisine benefit mwe tukakwata automatically besides benefit ila inge siasilanga ino phase 2 ya silango no ni hydropower nime kumia 20 megawatts ya steamer kuma silanga niyo and of course connect to steamer so connect to national grid yes but of course ningi kilato straight ene tuyaba kwetikela steamer umebuwenda kondo konge kisiyo kuke bwa kubeke keke binduni yes phase ya kadatu ya ku distribute KWK for irrigation for domestic use and phase ilenge ne ya ku distribute for irrigation so kwa the ameunda ila the area ya makwene especially kwa kwena ida kanene ndio atona kunyonyesha ya kiwu meunda na tuitaka yes aya muthikisia the one ndi watu kwatithia uni mweshimiwa wa mabindini Jonathan Kimongo ni mitambo ni yakamomeka ene maundu mokite muthembani toso mweshi kwatu sisie tamu wa Kele andu mama bindini mausakwa jikuka kubikia bauni maundu meba utona kwasya nye mweshimiwa niwe nimwe ya nundu nini achievete undumwe wa Kele wa katatu mpaka wa kana okabindani kaka nini muno pio utungiwe kwithwa tamu ni wa Kele wi mweshimiwa wa mabindini no nasi ndio kwatete mukudhu munene muno ngalikoni ya malelu na ngalikoni ya kiwu o ila ingesi obota mathau na sinu cia muthemba usu tweweta kiwu wodi yakwa ndio sakivila no soko imwe ya nyusa wa kiwu pai kiwu cha tap lakini yuti unena katika soko siapa sionde palapa te kiwu no soko ile kana itatu na mubango wibo miaka tele ithela ningo na itoku tatu achieve it breakthrough kana mukudho wa kiwu pa mublo ko da leuta kiwu pasa kisiono kwa edo aleuta kilomita na kiune Indonesia ite mono ikana se kwethe anetwa na ite kiwu kilaba ndo yuti unena pate area and mauta kiwu kilomita bingi undu mauta atene eko ka area kamwe keba around mabende ne ngalikwesu ya munino wa ilumani kairi yaku niko tuangazite muno mwakani lakini area mbingita ngalikosia subward ya Kanduni ngalikosia Mosi ne we there almost kila band on the pekiwu nando makosa tima kalicha mesie
so ukethia you problem la ya weta wa mabende ni akigu miaka ya tene oyundebo yes lakini ngine malelo teka buko wanga malelo maingi mono na tukatema malelo manene tene wethia kalalo kogoka kakunguo kidogo akaitwa kyo ikuthu no wethia atayukwe na tumoda twinge mundu ekilio ayosa kona akethia na kamota na twete ngali yes okay accident kana mundu wenda tuna mau lakini oyu tutemete malelo tutwabweta malelo mathanda ukethia na wenga likwea we kona ni yani wana ngeno laki kumela kona ni yenge you ona atumia la meza akumo kaindo you menukite menukanesa with ya mundu alwa elithi olelune alwa ngalikwenu enge elithi olelune lakini you tene whether ya walwa kitoko we kitakani ukona noisa ukautano mikuswie ni kulumieku lakini oyu nzasi toni nzeo onapfika ila kwa uwa sio kwa ikakuwa nengeti kawaida ni kawaida mundu mwana ambiye zeila moneka the ana sio ikuiwe we asiata una kwana moya wana na to katika ala tundu ndu yikwasia nzia tuikatewe nzia ne kana ikakuwe ndu mwana kwasia tuikasia isiana ndu ikakuwe ko you no twende na kila tuketukwika miaka kudhielenge ndu yitwa open nzia whether nduka open nyingi negwa ukethe atumia mbesa nini kumedeni omalelo asu twende na kwika structures okula kunini o mwaka after mwaka tukeke o culvert pando tukeke o champions pando o ninga watu biko humbe with ya malelo maitu monde ne maseo no meseleke any time of the year ona mbua na with time in the time you make a mara na usini won ni nago tuisonga ngombe wise kwithia mabindi ne model world California malelo mwezi bauti ambako kwata sionde ngalikone ya mataa ngalikone ya maundu ma uiti ndiwe tangalikone ya kiwe na kuba imundu utona kwazi ai mwezi mewati kwa nikiwe ayuba kwa kiwe ambako kila tabe kusisi o mataa tabe kusisi o uiti ngalikone ya kiwe ndu mama bindi ne numwa kiute ambako wekana na joju ne sine shwambet California ya mataa masoko maitu no nasie nilika kipilani ba tisoko onemwe ya ita ona ndo matese kana kwe mata meke ya wasokoni o makamulikiano lakini oyu twina masoko mateithio wa 10 mena mata na kufika masoko amwe manene na twikite ota onini lakini twende na kusense tukeke atila nene mabindi ni batatu ape kataka nini oyu twikite ta umulika kila bantu so kwa yani na go tuneke totamu nini na nini tuneke yetamu nene tukimeke nango ni yesimu chambia mebuwando na utuku wando utuku wala mebuko na soko ngoma mulikile kila bantu na twenda tuna mbango wa kwikia masoko ange osume kataka nini tuka change ya tukeke atamu nene ndu yiwaisa musine pia na ubarayo kataka nini tuneke yetamu nene waisa soko asinai beta munene teweta tau I must tumulika kila bantu na uwoni ne twende twikito ukila soko yonde twike mata mba wa witi nitwakite masivitali itwakite masivitali karibu 5 mwana ya kivelani imbia unakutwika ni encourage andu makwa twambe kuweka waya kwa kama masivitali imbia twambe kuequip masivitali ala twenamo ndu batima na ma twake masivitali mainge na i facilities state mbinge yuti unena masivitali mo across the county ati ward ni wako weboka hospitali ya level ya dispensary ila ni shombinge sina na daktari mo na salo so adilief hospitali zo ka ubingo mpaka iloka asioka bando ba twake hospitali ingi obuba kube na malero ni maseo na kwetu mota na usafiri ni wa kama isia no tweka ko equip ino nika no kezi ya mundu awa esembelu chomituke kuliko hospitali ebuba kubeya yede daktari ndebo na kana batenda awa taisi wananga ale kuza sembie hospitali ona ndio basanga kidogo lakini we are sure no kwenda daktari na no kwenda facilities lengi sio ndesipo kwa hiyo la tuende oyune ku equip hospitali ila siepo tasalo mabindini mwako ni twina mubango wako aka laboratory na contractor netu mutwa site almost in a week's time ikimaki take velu ikanathi aka laboratory na yeko sino ingine yobu ngase with hospitali ni ambata
lakini ndio tukwenda tuyeka kusonga na mbele kwa hospitali mpya lakini ila already sipo tusikwip andu mama bindi ni ansia undungu iwe bamu bangitheiwe maundu kana inyu ni mwabigie na mwalio tutabia mweshimiwa baani wono tutabia kana andu mama bindi ni kaize ni wa mwabindi sewe weya ndo mandia kasilo kuna kwa mwange yona ni sena mweshimiwa kubangitwe kukabangika imweshimiwa etwa mamaka nawe wimwene kibila wanzama ya wiki wa masabu kana kusisi utumiki wa mbesa sia mwenende pa accountine ya Makueni mweshimiwa kwa tuelesie kwa uliku ya mudili hata na wiki wa masabu pa accountine ya Makueni na kana yumutona kuikithia hata mbesa ya mwenende pa accountine ya Makueni ndina iwa nundu nyutanzama mwiwa na wewe muno wichama zama ino edukuma kwa bakubebo nona ofisi wa controller auditor general lot with our OAG office of auditor general na ofisi wo ni mama umasia auditors maka visit entities either ni school either ni county government or either ni entity on their serikali adela madhi maenda maka of course maka kaleta entry meeting maka senatro na maka si corporation ya accounting officer Peter Makueni accounting officer ma counties meda member waziri ma finance ma pesa vila mo kama ya send fabika na mainema mabukuma kila mekwetia na kwetia mabukuma accounts maketi mabukuma ledger books I mean vouchers and all that na mai select miradi imwe my assignment of visit una kwita miradi laje kitu ni mingi you like in 1 year no with the account you get miradi mo be wa manatano na mai no visit miradi on there no mass to end of visit miradi wa Kalamba for factory and to end of visit hospital wa Mabende ni tukuona naki and to end of visit kina na mai visit na my also information of course my siane siana basically inatumikia hata maisha processes on this auditing and all that this procurement and all that na ende maithi maandika report maandika report matuna nga report yesu mbunge account na mbunge ya senate mbunge ya senate maka sisi ana mbunge account na ito twanewa in the tuisisia na twasisia report yesu netumeke recommendations based on kila mana wetete and to make recommendation but before kiukikwe lata kwa report yesu ndio tuandikia waziri ula wa finance ula wa pesa nengetu direct accounting officer na itosongea atusongea netumu ya copy kiwa atusongea kwa auditor ula una receipt mateso nikana nake ba anaitie auditor anaitie pesa itakuwa kanesa ba au muradi nyono you amusongea netuita au waziri nake akapia before committee litu na data auditor aloka kuelensi nzamba na makuzo tunyi mukule you like now mbesa sia utumiki wa mbesa sia mwaka wa 2022 2023 ni latest ni na umete last month na waziri ni twangwana kibalwa ate mukuletie maundu mana mende wa report is no kwa sababu no never do it will be wasi ya si papa na ba na tusongea na kopia auditor na yune tumwetete mandia matuko ndatu twekalande nake na auditor ni kana to sisi ndo ila iwetetwe anasongia ata ethewa pesa ndo nzonge kupyo na tuliwa ta committee tuliwa ni tasongewa ake auditor ayewa ikweli kiuni cha songewa matters take out drop indi bethewa bekendo utana asongia nesa na bado ni chari beni kwa kina makuli ito make a recommendation yake the one investment mbau tuka recommend itongwe na ila ni mundu weke tekosa committee no ni extension ya mbunge na mbunge lino kumu tawa court undu court ya asia ngania opwa bunge no ya ngania opwa opwa undu court ya asia mundu atunge mbesa i unothi na yo mbunge lino kumu usu no ya asia mbesa i inothi we
kana ite kuonekana itungwe ko itu make recommendation nisu you take there where we to what thambunge ne apito kitu yo auditor general na EACC mwandu asima tokumata na EACC yesakulikilela bekwata EACC yokuma very independently nde paipando EACC na Auditor General makwatiani yake mweao lakini Auditor General no akulie EACC ilikilele dike investigation ndoni nundu Auditor General ndena utuika kwa kweka investigation ya become deep lakini EACC ni mo make investigation deep ko kwangaleka Auditor General akoka akasisi ya masabu mama kweni na yedhi ya pepa ndo pe kuoneka peno lusani no me EACC ni moke mama tethesie ku deeper uwepo EACC on their own no moke maka pick a matter in a public interest kana pandu pe kuoneka pena pateno the ona mate na mwamba na Auditor General no moke me on their own maka investigation na maka adana maka kwa kotini na situ cha mbemboso kwatiania na report ya Auditor General 2022-2023 nini sinesa nuna mioni ni kuna umirile nseke mbinge muno pio cia naika ku mitandao ni yulu wa uthukumi wa county to ya Makueni ta chairman utona kuelezea ta yulu wa ndeto isini kwithwa nini sinuna akomanie nacio na ndo ingi no mauti yo pala matailita kwithwa makiuti wa ndeto isi no kweli wa kana pembesa itumitwe na isi amwene ndi wa county ya Makueni nengo mwana ile sikano kaini yes Vila auditor woka kuise masabu ma account kana any other entity anenga na usungyo kwake noketa opinion na opinion ni different na verdict no opinion undu opinion imaanisha yes na with ya aneka itokumaka nundu anenga na opinions inya pio opinion ilali dalinze opio masabu matena makundi leta qualified opinion pene ngileta wa qualified opinion with the other on a into into siwe pene ngileta wa adverse na pene ngileta wa disclaimer die yake vio mone kieleka chake isukulu no nasi unqualified opinion with the ita kana akwete qualified kana akwete B kana C+ adverse ne D pando na disclaimer ni oh yes ben disclaimer yes yuma kuweni tunai report yitu inai qualified okay meaning kadha tuna make wake school tena B but county out of the 47 counties mana ina unqualified counties ila ina idhiolo ina qualified meaning makuweni ina then wa counties ila masabu mo matanai mathukumono okay chakeli auditor ila mwoka kusisi masabu asia sindu itatu tuitumia example oino ya school nibeta paper 1 yes na paper 2 na paper 3 na so this amakwa we never out of 100 yes akela auditor woka asia sindu itatu asia za kindoketo wa financial statements akaisa masabu masabu ani mokwati ani anza pe bandu bembe sambau akasiwa kasi kindoketo wa lawfulness and effective use of money nuru na kuweza pa masabu mesawa lakini be kendo neki ekiutewa moya wonda kwa wate mbesa ile ya kwa kanumbeno lakini enumbeno unakie pando batailete yes na kana unakie nai na chaka tatu ni governance na internal controls pena sindu sibu nthini mwikite ne kakati wisa kwithia une pa inethe wa pena waso you unlike sukulu na akuya paper 1 2 and 3 imaka out of 100 Auditor General ainenga na opinion yake anenga na only on part 1 ya financial statements meaning no quarter unqualified report ukakuna tamoko mono katika paper 1 peo paper 2 na lakini paper 2 go okethia pena sindu sibu sio wa itenzo
kwa you report ya Makueni labda kwati qualified report then wa part 1 ya financial statements patike ndo ke kumela muno kithuku kikona nya wasi wa mbesa lakini on part 2 ya lawfulness and in effective use of money punevo issues ilation the iwete si life likana nasi part 1 niyo dipeda abe wasi niwa ko uno nasi ungule kana pembe sema Makueni ine ya this financial year no kusongianga kuya as at now a report ndi kumelia mpesa ine ya lakini ne kumelia mpesa itane tumeka muyaone na itane tumeka na effectiveness ita na with yanu na yumata isunisyo waziri loko ukatoka umukulia kina we kama tabia mwedukisia wewe akagwe yagukwasa wese zange muingwe jibaya musongetie masaa saa 3 saa 4 sibike mwinuke ndeto mwithana sio angima mugamo gito kugethia mwasena na umaguna ninye nina ndeto lakini yumwene indeto nina keba niwe sindu isundu tathegwe nesa ona niwe anesa na ugulia magulia ndabagulia kulyo mwithikisa ni mitambo ya kamemeka ene mheshimiwa Jonathan Kimongo MCA mabendene ende nukwiwa baandi ni wambunge ne yitu ya county ya Makueni maundu alo kwateleleta mheshimiwa baka ni sioka kwapi wananza mayaku pensi ya mutumia kukelelia utumi muthuku wa mbesa cia mwene ndiba county ya Makueni na kuibindia kana no nyumu kita kusisia mugethi alikuwa kweli baba endete nai na inyu mwikito bindia baende nai mwina bina wa kuona ethi wakini chotu naiche kana kini chotu na tabitwe nikikwikwa kula kuimwene ndi wa Makueni na kinekeka inyu mwina bina wa kukulya na kuikidia kila cho kweli ni chekwa kindu ni cha muthembani to we na nzama yako yuke kemwe ngweta uelewe amwe tukise ailewe nikata nzama ino ithukuma hata kwika kindu chekiwe kwa kithio mukingi na nikitume ya muno na sianzama ya park ni mortician ni mundu mundu lo thukuma mochari na benza maingi sia ya finance ya budget ni physicians nundu zama ya finance niwe tono sisia utumikuwa niwe siasi utumiku undu mbesa ilikete na mikakati la liketwe presently usunu ndakitalo kupiswa ibaka se pekona lakini nzama yakwa isiasi ya kindu chekiwe ko nta mundu ibaya mochari ukuthinza mundu asise mundu wa iwe ni chao ase mundu ezo ni tema nunye muno itema ya lika na you make recommendation ayase ni kana andu mayeke kuwa ni tema aume olanga yunyu ko nzama yakwa nita mundu ula uthinza me wibaya mochari na to pick our recommend undu wa uni ikindu already kekiwe nundu the one ne muradi unekiwe nai already ne wekiwe the one ne kindu ni athukumi mana andikiwe ubitanu na meya already ne maandike you weka kita one determined ukandita keukikekwe une auditor general pe kindu utanekite nesa nundu duty une na report ilo tunenge ila tu inasome sana isi akwiti na mono report ya 2020 2021 2022 no report ilo dambe wiki nesa wetie oyu nundu baikindu kebinya takudin na report ya bitie regime ya bitie lakini hiyo report tena yokie ni ose report ya mbea serikali na windil nandu meobisini so ni isi kugo for that person ona niku recommend as a committee niku recommend munduzu abetwe niku recommend kinakekwe nundu andazu meobisini lakini hiyo report ila tu delay ana so kwitina for the last 2 years kuma toka ina report sia regime ila ye kwitina no if as much as to as in accounting in auditing to as ya back not a perpetual succession ko uti asia waziri ula waiba eta wa meri because yeye yekwa ko utukilie
twethi for waziri ula wipo na makulu asini wati ukulia tawe waibo na endo songia tawe waibo lakini unisa kwethia tando no twene mundu tiwe dubine ya muno nundo tiwe kwa huyu uyithia twiko make recommendation sia serikali ila thivo dikeke dikasioke makosa ala mekiwe niswinge lakini ndio twabikia report ni sia serikali inodhivo so mtu bikia report ya mbe ya 2022 2023 ya serikali inodhivo ni wese withia uikasa kakwilu ni wese wikasa palake uthi kukita na we make recommendation ya ndume obisini na no nasi committee no ina uwezo bonde na ina will ina members mela capacity mau na nambunge ditu ina capacity tesa ma ku check this government no ni ando maitu the one to make one best sia mwenende neti osisia palaba to meka tubine ningu wan me kwasia bunge amakwa ne idea kwa kiso no idea in bed na executive kana etu kwa ati ani amona executive yes lakini beki ngwana lele kwelewa peke ngeto patriotism ndotuika we oversight ucheck serikali wese kwethi adwe patriotic nwe okumali na utanda serikali yaku na county yaku kile kintu chambe peke ndo chakele kikwitwa justice ndukila wambe kwilela mundu makosa utanesa kumana ukweli weba wambe kwazia besa nimboye besa tono noni ya ndamo ba bazima lonzete maite besa nimboye serikali ili na kwa likana na isi kana report ya auditor general the opinion the verdict kwa ona auditor general akasema hapa mbesa mboye unless mbunge ya senate na kana mbunge ya account they calendar isisie na I make a determination na kana hapa mbesa mboye report isi ya auditor general but they remain with the opinion it's not a verdict kwa hiyo there no last matoka balance isi ndo nesa nika na wese kwethia pia ni twanenga justice mundu usungi utikambie kwa pesa ni mbuye na ke mundu usungi rudo munenga mwana wa kuelesya mpesa isu kwa ni mbuye si aidiela we udugezi aba azimozi akwa ne wese yune nambe yako bingwanga nigenda wese kwethia mweshimiwa andu mama bende ni nyungwamba kumunenga first priority nigenda inde alangi mutona kwetha muikulia kulia yuko na nyana account wethi eni twakulia mweshimiwa witu andu mama bendeni ninyo na munenga first priority mweshimiwa wethi nuba actually mweshimiwa be kulia yiya mwiso ni yongwe na kukulia ya kutwika na kananga likoni ya kukele kani tumie kamba chu ndini wa mbunge ya county ya Makueni nile yekiwa mubuko pesa kwethia yisu ni story la onagua no siegwete yanza wa umano ka ukewa meazia ngalikoni ya kukele ya serikali huu pa Makueni nile yekiwa mubuko onagwe kwata mainena onagwekwata maitumwa ende toizina zene sio gwe ekana sekana kwa ndo mona akukele ya nikawo ukethia yu ila kweka ukwiwa mbunge kuna ndiri na executive niwo mukwara ukelele niwo teigwa takathu kumitwe pati iliu tukeleletie mala maingi serikali no na no ukelele kwa uuna kwa wenda kwa ngelekana ila tu so bien budget ila tunasema se budget ya makoso unadelia pesi ndo executive ya propose it twale aniena sio na twamea mpesa ila mbinge siali tothi kwa maendeleo tete kwenda mpesa si uthi kweke angali mauta mutembe kila bandu bonde ngali nisu yendete ilobi yendete ba na twaola muno besa sia recurrent expenditure ila ma propose it na twa siki ya kwa nini obakiletwe pesi ndo ingempinge serikali no yuka okay itame kwenda kweka nipa na ina issue ya wandikani serikali no yosakibela whether nita menda kwete andu mo and yet andalama in the system in the other government dumabuta ndo mandikete na moni mo kie na andu mo pe andu mana mata ya siasa pe andu or my friends or ma aneno ala mano kie the government na where they are pena move yaenda kwekalila county public service board okay ima inenga ne mwana wa kwandika andu nika na maete andu mo
na quietly twale anaki anabate kelele anabate mundu kumana twale anaki tutamya no County Public Service Board men autonomy men uhuru wa kweka kila mekwenda Mateo thingi ngana mara sumu serikali chakeli already wanji bilitu ne baluni etabono wanji bilitu as at this financial year last financial year otuchezu imie 48% na irikla recommended across all counties ni 35% tamela dhiundu tuna kuende ya kuandika andu already twina obitubitete muyaone wandikani lakini uta stop ko ila tuweta kukelelia tilasina kweka kutumemeni tukeweka tukuna neti na governor tukeweka twikite lakini kukelelia ideally ni kukosoa na tikosoya numbani ija na tilasima tika umalucha tulonzete muno tunenete muno ukeweka sinduku mitandaoni nina uhakika waka na mbunge ya Makueni nilikite kiladi yalete kweka undu wa kucheck serikali inodibo haya waheshimiwa Mateso ni munana wako kaleli kedia mheshimiwa Bishop Kimongo isuni ngumba ya mavindini mheshimiwa ni wa ugedia na kedeka haya ungeagambia kisamba kulia mheshimiwa okay mbitikilithia ngenda wise kwithia nine kiangami wani nesa John Fred Mutati agambia kaleli ngethese mheshimiwa no imwe asande nundu wa explanation yake kutotheza report ya Auditor General ni Pastor John Fred Mutati wansakika ward asante sana acho libe message nyingine amiona ba mheshimiwa wendelea kusomea yo Elizabeth Mutuko ba musini wa wote wa salimia Honorable Kimongo atutethisia muno ndisoma Mavindini girls may the Lord bless him abundantly. Thank you. Amen. Yende yutio ye witha ye wukwe wiai. Yuzuka unegana kamuke ba wote wendukese. Lakini be bandu wakwatie thayu wako ngo yako. Wethi alike we mheshimiwa baka ile yakutunga mubeo nenda kati ubikia. Kiaze ni wakatendise banene. Katolike banga lekone ya simo mheshimiwa ende eyewie maundwala wa wikite. Eyewie undu andumenda moyo wingibete zebe. Ni Yesu yakamebeka ene. Lakini si akwa so ndani na bingwanga woni ni wa mukamba lo kandiwe wa mukata Robert na mukata ni twa Robert mheshimiwa ni wizi munenga ni waambe ukweli Asante sana. Mheshimiwa Beki ndukimweka cha report inu ya 2022-2023 yulu wa kuthesia nseke ila sibo ona munungu wa maiweta bebi gaba nduge ya mundu eweta ni wa Makueni na kiwe lakini ni watu wete chenine woni wa mukambalo agambia gethia mheshimiwa muno na emwe atu mwikwetie muno ni mutongo yani kilanga liko yonde mheshimiwa ni mutongo woni wa mukambalo niwa mama tasia kana ni makwatie niwa mama tasia kana ni malumile woni wa mukamba hello ba watu eleze kindu wethia eni kila mundu yuni wacha mutwe akwikia masabu akwikia mpaka masabu tamina wote yigite munene kethia mheshimiwa no imwe kanesa ututhesia nyendeto isu cia MCS nimekiwe mubuko ninasiwie ni musomba soko ni wakundugite wambe no na ya mheshimiwa kana ni ngumba ya Mavindini wamukata MCA usu sawa kabisa pio ni weche ni cha constituency ya Makueni we mheshimiwa bano iwandu bambatitwe woni wa mukamba ni baba ubethi na waki ya ochu no si otuelewa kana kiao kila kibao kiodene wani mwedukesi osu ni temporary kiao chu ni cha kwenzela okay in fact ibinda tunaina
na meeting na ministry pau silangani ntuna open ya discussion ya kiao kiu ila kitu ikanike kumwa tunewe tukikie pange okay then wa account kitembarali then wa account itwa makueni ona kutwika ke titani ya ela weta 7 nundu andu make tweet no ne machandure na magambe o semba wait ya kiao kiu ki bandu bange ko lakini kiao kiu ni temporary kikakuwa kitwawe bandu bange kiao kila kiu remain permanently ni ukuta wesilanga ukuta wesilanga ni wobe useupya nzia pau nikana andumatone kwisila kuyulu akale lelo ulotwika au kuma kitwi ukeba wote ukesela isilangane ukutane ulu yuki out ni job permanent na right now ni mambe take work on ila sito approach roads nzasi angalikwe yana nzasi angalikwe ila siuka kwete inzia ulelu su alami ukiaone kwa silanga ino ya dela kiao kia kikaume okay kiao chu kese ubitwe kondo wapata wa muchaina aido kumahu nunwa dhani mwesibu webea kambi ya muchaina zingaliko ya kitwe nwabuku mimwingi wengaliko ya makuweni kwa kiao na kiao kendini wa kiwanza cha muchaina silanga ino di ya kitwe ndini wa acres gilikenda yana limwe na miongo na moza 91.27 acres of land na kiao kindini wakitheka chafu wake meaning onandwa suma siatu ne womana twisile to access kiao chukale kwetha already twisila ndini wa kitheka kiu na niwisi pewe ya wende yete balloon tika kunwa sa isu kilite ukulia u eloli yi kwa mavia vule ikekale ukulia u lakini uwipo tukia muchaina no useo aka exist na neighbors nesa ona kindu kichaku ona batenzia na unenga watui actually makesela ko etendele tikulia muchaina etikile andu maitu matume kiao okuinga especially masala batena kindu kina danger ndo dhani tabaluti kuna wa yawiyo the one and menda isla ya makwacha la batena danger mala wo macross okay lakini ni withi twe ena ailea witina tlata mkuzi ni waasi yako ino ngimwingi ndo amesla no makati zo tume wani abukumyala mebu ndo ake wambumali kitu maki ko ne kana masiye yonge yusu mati kwenda maibula na sifi na ndwala mabitite mate abukumya buzwake lakini ndo dutukile umina project ino no ne mwedukesi osukana tumisi obanini kia okela permanent tukesela kuinga kuikitwi nikiucha ukuta wasilanga na by December ni chali cha kwetwa already masawiti simu mini SMS ile itatu na tuimina kaleli wa mukata gethi ya mheshimiwa Kimongo makuweni tuenda atongo itasu nundu thayo wa kiima nundu thayo wa kiima nini wisinesa munene usu akatethesia kaunti ya makuweni kele tukauka atunga mubea ni kuonduke kiwe ni mheshimiwa Kimongo ngayathime mheshimiwa Kimongo Damaris mutuku ngaliko sako ndukitwa mutulani nzawe mheshimiwa Kimongo kana kethia mheshimiwa Kimongo muno ni munana wa na uimu ya silanga watho ake na tethesia kwanzia cionthe uthele utethia andu make na kaunti yonthe akambetwa principal ngale ekuenga liko sako ndukitwa waka na SMS mbigi muno bio akina furthermore akambia wekisamba mabindini ni bakwatie mutongoi ithimo kia ndisine yuwani mukuyuni nitwa bewie nthi mwana ula furthermore banga likosia bandu beta wa wote nuwa mheshimiwa wemelelwa mata ukamelelwa na ndu makundu kunge kwasa anyway saa ili ndatike 10 ndeto yaku ya muthia mheshimiwa kani wete undu wa mwedukisia wa weto wa climate change ni kalanza mani ya climate change environment and climate change na twina legislations nzeo muno tuwetete mbunge na netwamba kusiete kwa enenthi kuondwa public participation ila si urutethe sia kukitana na mawali kumanzebe na ingi climate change ni kindu kimwe kiufande wa muno ni mashirika kwa ni
ningo na andu mama kuene twina legislations isu nitaleta kwitha timbe nundu you like now twina climate change board na ti counties bingi mena this board na niyo alito tuthethe cia kuelimisha ene na kwika mikakati ya kukutana na wajuku kana kukabiliana na wajuku anzebe kwa kile kinotofika. So lastly you kisamba kana asie ninda yanene kwitha ni mitambo nino na education kumpetikila na kuondwa mama bendeni okunenga mwana wa masaf na nundu tu serve ya county yonde kuondwa mama kuene opia kunenga manyosu na ndiase ni kana tuna kweka nikana tuendeleza county yitu nini lete ndiase kana lila wa dokumando na kititu kainda leo kuiba we all bitu ipina mundu and maisa hapo appreciate and wengi maisa hapo appreciate lakini na wenga inda leo kuiba ona ukalea ku appreciate wanando kainda leo kuiba na nichona asia na leto okuma andu tangu bukuma ngai na leta kweke abitia kwa yonde uro na Biblia be bandu ya asia la kwa tondu wa kweka ikana bina wa kuonde toni wa kuonde na kila chonde wenacho kweke pau kwa kwaidia wala mtayo kunengete. Asante mheshimiwa na itu ni twatunga mubiaka bindani kala tukwitie nikenda wisa kwithia ni woka kututhesia maunduni ama wiki wa masabu na tuisisia o maundwele ala wiki tendini wa county ya kuya kana ndini wa ward ya kuya mabindini ndunda atu ya nunkwatene actually while itakwithi wotu ya nunkwatene lakini ouwo ndhe mheshimiwa waba ta maundu magu maingi ona nini siwi na ndambuka cia kuwi na nzama cia mbunge na woka nikenda withie ni twathesia umwene ndi mheshimiwa iwa we mutungie mubea na mwana waku we kwa bindani yingi na yingi wakwata mwana umutocheka memeni kaene tunene na imbai nikenda ndi wisa kwithia nimegwa mebala maileta. Asante Mheshimiwa kethia mbunge yaku komiti yaku na wikethia ndo mama bindeni. Asante.